Božićna slama. Ekonomska lekcija sa rafova. Ko zna, taj naplaćuje. Svake godine, tačno isto vreme, sa istim mirisom tradicije i istom dozom neverice, na rafovima velikih trgovinskih lanaca pojavljuje se božićna slama. Ne ona iz štale, ne ona sa tavana, već uredno upakovana, deklarisana i, naravno, cenovno pozicionirana. Ove godine lekciju iz tržišne ekonomije drži Maxi. 160 dinara puna cena, a na velikom popustu 120 dinara. Sa ekonomskog aspekta ovo nije nikakvo čudo, već čist primjer funkcionisanja ponude i potražnje. Proizvod postoji jer postoji kupac. Cena je takva jer neko tu cenu plaća. Tradicija se, očigledno, može upakovati u kesu, dobiti bar kod i završiti u sistemu maloprodaje kao svaki drugi artikal. Tu negde u priču ulaze i šabačke vesti po starom dobrom običaju, sa dozom ironije i čuđenja. Jer dok jedni znaju znanje i božićnu slamu pretvaraju u tržišni proizvod sa maržom, drugi dele fotografije i pitaju se ko ovo kupuje. Odgovor je jednostavan i krajnje tržišan. Onaj kome je lakše da plati nego da traži. Maxi, s druge strane, ne prodaje slamu. On prodaje praktičnost, vreme i osjećaj da je sve rešeno jednim odlaskom u prodavnicu. A popust? Popust je tu da potvrdi da se i tradicija može sezonski snižavati, ako kalkulacija tako kaže. Na kraju, ekonomska poruka je jasna. Ko zna, nudi. Ko ne zna, čudi se. A tržište, kao i svake godine, mirno prihvata i jedne i druge, dok se božićna slama, sa ili bez ironije, i dalje uredno prodaje.